Preporuke da se automobili zamene gradskim prevozom čini se nisu stigle do stanovnika glavnog grada Makedonije. Javni prevoz, koji je kao glavnu meru objavio gradonačelnik, ostaće besplatan dok je grad izuzetno zagađen. Trebaju se prvo pokazati on i ostali uposlenici, pa doći na posao bez automobila. Treba poslati kontrolu zagađivačima. Kakva kontrola? Praznici su prošli, zrak je zagađen, stradamo svi, i djeca i odrasli. Nemamo razvijenu svijest o korištenju vozila i upotrebi određenih ogrjeva. Ujutru i navečer zrak se ne grije kako bi išao u vertikalu. S tog aspekta ne može se ništa uraditi. Sportska takmičenja i ostale manifestacije na otvorenom su zabranjeni. Trudnice, stariji od 60 godine i osobe s astmom oslobođeni su radnih obaveza, a suspendovane su građevinske aktivnosti koje su pod upravom grada Skoplja. Ipak u praksi se ni ove mere ne poštuju. Više je uzoraka zagađenja vazduha. Vozila su samo jedan, uz industrijske kapacitete i zagrevanje domova koje nije rešeno. Zbog toga je fokus na korišćenju javnog gradskog prevoza, da se ne koriste vlastita vozila, kao i pojačan inspekcijski nadzor industrijskih kapaciteta. Apelujemo također da se domovi zagrevaju ekološkim sredstvima. Prijavi ogan otvoreno na 193, bo koje je bilo vreme. Nekoliko ustanova otvorilo je besplatnu telefonsku liniju kako bi građani prijavili vatru na otvorenom. Za mjesec dana bilo je blizu 500 prijava. Aktivisti traže rigoroznije mere i da se u njih uključe i domaćinstava. Mjere koje se svode samo na preporuke neće donijeti nikakvo rješenje. Mjera besplatni prijevoz nije mjera, to je ublažavanje, preporuka. Bilo bi mjera kada bi se zabranio saobraćaj. Postoje mjere pojačane inspekcije. Kakav će biti rezultat kada se zna da će kontrola biti pojačana? Ona treba da je stalna. Stanje mora biti alarmantno tokom cijele grine sezone, a ovo da budu dopunske mjere kada se pređe prag zagađenosti. U Makedoniji, prema Institutu za javno zdravlje, 1200 smrtnih slučajeva godišnje direktna je posljedica zagađenog zraka. Nevladin sektor upozorava da najveći udeo u zagađivanju ima proizvodnja električne energije i zagrejavanje. Nakon toga saobraćaj i proizvodnja. Aktivisti traže i da se ispitaju efekti uvedenih mera. Također da se izradi i strategija koja bi bila aktivirana već na početku sljedeće zimske sezone. Maja Blaževska-Evrosimovska, Al Jazeera, Skopje.